aya basiya kongera turya indi show noneho abakunzi ba Hola Movies mwigire hafi dutangire iyo bise Slacks nyuma y'akaririmbo ka Okama na Kenny Solo the best best baba sore tureshya rwarungano sorry bakoranyemo abadutamo umuzigo babana badutayemo umuzigo Perfect to be beautiful. You are perfect to be beautiful. Wamwumvishe timitimini ariko nguciye urwaho na hey yabitamo umuhungu da uzisaba mujyanye mu rugo mu biki dutangire bise Slacks abantu mukunda Hola Movies mumaze iminsi muvuga ngo kandi ngo nkwa mba mbabona iyi filime ubundi bije guca amazimwe Kaboyi niwe wayinzaniye arambwira ati fata turebe icyo bizakumarira nanjye kambatemo ndebe icyo bizabamarira ati nakabikubwiye kubwira ko nkukunda ariko hehe kunda I realized kutigeze umenya ikindi mu Skia Kenny Solo here we go yo of course you are beautiful so you are still beautiful kata tore wandashe mu kiciro umusore ariko mami let me let you know zikindirimbo ari ihagarariye izindi muri East Africa uwamamarirwe ugira uwanjye ati nkakugira nkabita best ndi kubabona ubuziraherezo nanjye Kaboyi agira best noneho cyababwira nk'ibintu baba barimo cyakoze aba ba best bambuza kwikorera akazi nk'ubwo muri mu biki ndagukumbura sinakubona umutuzo nawo nkawubura batunjyana utaziga kuzira iyo mva mfite ubushobozi iyo nza kuba mfite ubushobozi kugukundana n'ibyanjye byose kugukundana n'ibyanjye byose dutangira iyo bise Slacks Hola Movie abantu mukunda filime z'ikikango mwicare nanone mutera agatebe kambanze nigishe babana mugani wa Skaitu wa Papa Dope Boy ngo mwicare mwige ntuze kumbwira ko kirara nakabikoze cyera izuba mwanyanditse ntuze kumbwira ko timu ntuza na timu ntuza nimba Skaitu nk'ibiki cyamugani niririya zuba riba ryamukaranze ntago izuba ryatse Kabo ahubwo banyabyaha mutangiye gushya gake gake hano byanyu mubitangiriye ku isi wari wumva ntako ubushyuhe nakabikubwiye ko njye nkijijwe kizirikana sotimitimini ibalebano yo revo Kaboyi rero nawe mwana yica akanyoni banganereka ya publicité yanjye ubundi niyi East African Community ku ndwara zananiranye barakuroza ucuruza uhomba urwaye gute sinezite asima kuvurisha miti urushwima kujya mu n'uzidakama yujuje ubuziranenge muganga Aida kuva muri Tanzania muganga Aida ubundi niwe muntu wenyine wagufasha izo ndwara abandi bose Aida agenda urwaye urushwima ukahava urwaye n'igituntu ufite ibibyimba mu nda barakwibye ucuruza uhomba gute sinezite amakimbirane ntubyara ushaka kongera ubugabo nta bushake ugira mu gihe cyo gutera akabariro ko bagezaho nkunda rero ubundi aha niho nanjye iyi ndwara nanjye umutwe udakira ugomba kujya kuyivuza ku bagore gute sinezite igicuri imitsi imitezi urushwima kutajya mu mihango kw'abakobwa
n'izindi nyinshi tutavuze hejuru. kaje ari akabyimba baragashima. Musigiti n'Akagera Motor ku gahanda kajya Ijari muri metero 30 gusa uzahasanga icyapa cyanditseho Aida Herbalist, cyangwa ugahamagara kuri izi nimero zikurikira 078 99 22 250 cyangwa 072 23 72 610. Dr. Aida kuva mu gihugu cy'abaturanyi. Izo ndwara zose fata iyo nimero 078 99 2350 cyangwa 0722 372 ubundi izo nimero baragufasha. Marikia aragufasha wagwani. Cyoshye ntuza nama ntuza. Cyoshye imbwa nama si. Ituirendi ni tears. Doraho nicariya. Tanga nasoza kuzisoma ajye kuririra hanze gusa ibindi tubireke. Nifite akazi ngiye gukora. Yo. Boy na Besto we baba banzonze. Besto ugende mukore subscribe kuri Skill Media. Mwirukanka nk'abagura amasuka tugeze mu gihe cy'ihinga. Ugende mwirire show dutangire hakuno. Abantu mu mazi iminsi mwibaraguza ariko ngo genge zirimo imihoro iri kuvuza ubuhuha. Chano ziri kugenda umusubiriza. Nindiragiye hakuze tubafana. Tangire hakuno ni mu murima w'ipamba harimo akana gatoya Cotton aseka bu nzakwigisha ngeze ryari koko. Tangire hakuno ku buryo bakubwira ngo dodesha iniforume ya Kabusunzu kadodesha ya Rwamagana. Jaze shaman ababyeyi Canadian Cotton Clothiers hakuno bisa nk'ari ahantu batunganyiriza ipamba nimba muzi ibintu bikorwamo ipamba bagira gutya bakajya gukoramo indodo bakajya gukoramo imyenda. Niyo mpamvu ipamba buri ari kimwe mu bihinga ngandura rugo harya cyangwa ngenga bukungu. Kaboyi nyongera musaruro ni igihingwa nyongera musaruro cyangwa ibidamu ni ibiki kabo. Mwizi minsi tsigaye mbona ntazi ibintu. Barakwereka hakuno hari umusore waje afata ikarito terekaho ngaya amapantaro iriho logo za S ebyiri. Ibyo bintu ntimubyibagirwe. Nimwibuka ukuntu filime twayitangiye. Reka nce amazimwe mbereke ko bari abantu ubundi niyo nagenda nkamara nk'imyaka nka senkani ntasobanura. Nagaruka nakora rimwe ewe. Abone intambara zavutse ibintu byakomeye igihugu cyacitse umugongo. Tangire hakuno filime bayise ngo iki Slacks akatugatuye Benovi wa musore wambara ikariso kuri stage. Kintu muri kunkorera i Kigali murakoze kuza guhera muri CCC ejo hazaza hezo hakora uyu munsi. Copy that turi kunyumva zareka mbikurikirane hakuno dutangiriye mu iduka ry'imyenda kuko ujya kuvuga ngo ntuza designer nta numwe nzi ntawe. Today's a very special day. Kwa Montana katumutwikire nari Marine item 65% off. Ikintu cyose hano turaza kugabanya 65% hakuno ni mu kaduka k'imyenda bacuruza hakuno. Hari umukobwa winjiye ure filime witonze suko turi kwitangira. Ikintu mbasabye cyonyine ni kimwe mwizi minsi munyirinde ko mwaritse
ubwo burayi iruhande rwanjye nk'isobanura filime koko shamana aha I turned 16. sha kuva nageze imyaka 16 nashatse gukora hano umaze igihe kingana iki ukora 1987. kuva muri 87 Landscape is doing is so great. ndakeka ubwana we bimeze Great neza hero. Have you ever nyiri met him? uruganda ni nk'intwari kuri njye mwigeze My dreams. mu nzozi zanjye hakuno rebe hakuno Room number 175. It's Diwali, Craig. Listening to amategeko agenga icyumba 175 Craig turi kuri Diwali music's part of my cultural heritage. kandi urabizi ku muziki ari itegeko ari umuco wanjye nyine mba ntegetswe kwambara ekuteri Diversity and kubwo rero nuhora yiyambariye ekuteri bari kumutonganya mu kazi I'm sorry, Truthy. I Umbabare, Truthy. want to step out of my cultural zone. sinashakaga nanjye kurenga umuco Onto wanjye yours, but pretty sure Diwali's in November. harya koko Diwali iba mu kwa 12 November harya ni ukwa kabiri You fool. ibi bintu nkwiriye kubigabanya nkwiriye kugabanya ibi bintu pe nzoga na mikoro ntibihura You are here for the new collection turnaround. harya ujano ngo kubera collection nshyashya y'imyenda tugiye gushyira ku isoko Such an yego important night for us. sha mbega ukuntu iri joro ari ijoro ryadanje kuri It's a twe huge honor for me to be here. nanjye ni iby'agaciro kuba aje gukora hano ni umukobwa aje gukora hakuno Hello. ni shop y'imyenda ariko baranayikorera nk'uko wumva ngo ntuza designer aba afite shop acururizamo imyenda akayidodera iki byose akayidesigninga Oh, you're gonna go back on the floor. You're gonna ask for Hunter. She's gonna explain about the. ntukambwire Got it. Thank you. No. babonye ataduhagije batwoherereza undi And making it better tomorrow. ntuza Marie Charrière Rivance See you up there. tuze kubonana mwana tuze kubonana hakuno amwohereza muri ofisi y'abandi kaje mu kazi kayagaye kashyushye iyi filime arafatika boy ni uyimpaye kaboy umenya akiza ubwenge I'm looking for Hunter. Could you just... I'm on. nata ko nari ndi gushaka Hunter ati tu That's fine. ndaje Hunter mu minota nk'itanu I'm looking for Hunter. ndi gushaka Hunter Excuse me. je umva nkubwira ariko wangejeje kwa Hunter nta mukobwa hano rebe barakwereka hakuno ahantu bashyize amapantaro kare nimba mwayabonye ariho rogo ya S ebyiri hari ipantaro yavuyemo murabibonye ibyo bintu ko ipantaro yivanyemo tuvuye aho ngaho tugaruke kuri skill made hari ninjano yatwitse spandex ahantu hose hariho hose spandex hakuno ni umukobwa ufite aka YouTube channel ari kwamamaza icyangwe kwa kundi wumva aba influencer iki byose hirya no hino do Hey. Craig told me to see you about the clothes. Craig yambwiye ngo nze nkurebe tuvugane ku bijyanye n'imyenda It was a complete mess. Go see Lord. Lord? Lord we The new hire. giye kukohereza umukozi mushyashya batuzaniye hano mfite igihe cyo kubyita kubera ko kuko mbigusabye nyine genda uriya muginga agufashe yewe CCC contractually requires all employees to wear CCC. twese hano muri CCC rero tugira inama abakozi bacu kwambara imyenda ikorwa n'uruganda rwacu rwa CC Some right now. Oh, those aren't from this season. hakuno nta kaginga kigira nka ntuza nka dukomeze nako ngiye kumutwikira kandi they don't deserve my respect reka niba hoshi aya nahoshi We need you back on the floor at 9 p.m. sharp. Harold sharp saa 3 z'ijoro tube tugarutse mu is kazi on his way to address the troops. tugomba kugaruka mu kazi bakakararamo hari umwenda bafite bazaronshinga ejo Oh, Landscape was coming here? kandi Grover araza kuza hano yaninja twabonye itwika kuri YouTube channel ngo ninjoro bafite gushutinga publicité nta kindi kintu na kimwe bagomba gukora yahise aza kugura utwenda yaninja y'influencer n'umponyonyo yaje hano kugura utwenda yaninja itaza kumunyuzamo ijisho ni nk'umunsi wa mbere mu kazi wumva nagomba kugenda yatwitse kameme kandi akagura imyenda ikorwa n'uru ruganda rwa CCCC akanayigurira mu ruganda noneho uruganda rwitwa CCC gusa niba mwibuka filime ukuntu yatangiye twari kumwe mwese si twayitangiranye twabonye ipantaro moving aje hano kuri kontwari kwishyura 175.52. urishyura amadolari 175 do kariya agapira konyine ibihumbi 200 by'amanyarwanda Employee here, so genda umukozi mushyashya ariko I get a discount, si right? mwama discount mukangabanyirizaho
ubwiza ukuri Start till 12:01, so we ntabwo uratangira akazi ke karatangira saa sita n'igice. not an employee till tomorrow. Rero ntabwo uri umukozi kugeza ejo. Hano nibwo uzaba urangije umunsi wa mbere, nibwo uzaba uri umukozi wa hano. Okay. Okay. I'll get the discount next. Santari ubwo muzangabanyiriza ubutantari bito. Baba gusekera ikaginga baba gusatse. Reba kare agapira k'amadolari 175 ariko. Thank you for shopping. Shyiramo ikarita Been making a urakoze kugurira muri CCC. Tomorrow. Today. Ejo hazazo hategura uyu munsi. Hakuna cyo umukobwa. Umukozi wa hano agiye kuza gukora. Turatangira lockdown mu minota 15. Niba ufite amafaranga yishyura kashi bigishyushye. Kandi mwakoze gutegura ejo hazaza hanyu uyu munsi. Believe, be love, become. Izera wiyumvemo ikintu uhinduke. Do. Wowe. Sorry hano uri kwibwira. Regional manager this company has ever seen. Yo uzaba manage company yigeze ubona urenza ba. We're gonna take Q2 into the stratosphere. Hano hari ikirara nimba cyasinze biki bintu shabanywa birabica. Byakire nukuri birabahitana ahubwo aho bukera. Niye muraza kuba mwirebera. Kwereka ahantu za panaro siri. Za panaro zifite logo ya S. Filime bahise nguki. Bahise Slacks. Umukobwa wavuye hakuno araza tora ipantaro imwe. Ure filime witonze gake bucece. Nta filime mbi ndabahereza. Umukobwa kaje hano muri dushe kari guhindura. Sinakwizera ko biriya bintu byabaye. Gakobwa gahita kibeta gasubiramo inyuma muri toilette. Ariko afite ipantaro ya S. Mwibuke izi pantaro bazazironshinga ejo. Ntago bari buzironshinga uyu munsi. Kwa kundi uvuga uti umwenda mushyashya waje ku isoko turaza kuwushyira hanze. Robot King? Because I would not hesitate to report you Kandi uriya mukobwa akora muri uru ruganda. Byo mubyibuka. backstore with that Muy Caliente Jelly. Shano ni ninja ziri kuganira. Zibanza kuza gutaho igipande. Ni igishahuro. Semwe bako ntago biriya bintu bibabangamira. Nyine twiganirire tu. Hari uwafunze ipantaro iriho logo ya S. No part. Isanira mukata. To pay for an awesome. Ejo tuzazishyura kuri makeya wani izi pantaro. We're gonna be late. Hey! Abantu mubibonye iriya pantaro z'iya ndodo za S ziriho imaze kumukata zihindura ibara ziri umuhondo waka. Ibyo bintu murabibonye barakwereka hakuno ka gastajeri kari mu gahindura imyenda. Kajano sawa mwese muri hano. And let's not forget Baje mu nama hakuno bafate briefings. Iri joro bagiye gushutinga publicité. warm CCC welcome. Ndashaka kubereza ikaze mwese muri CCC. Ni filime witonze. You are an integral atom in the CCC galaxy. Hakuno ari kwitoza speech agiye kubabwira imbere yabo byamucanze. Ni filime witonze. Hakuno gake bucece. Hakuno umwe wambaye ipantaro. You know, Flo's come to visit. Aunt Fraz aza kudusura. Bitch. Iriya beach zabije kare. Uwambaye ipantaro ya pantaro imwe muri za pantaro. Vuye mu bantu hano aca hano. Manager mubona yambaye ipantaro kandi ntibarazironshinga yakoze ikosa acaho. Urebe. Craig Jame. Come in, Gemma. Craig. Gemma to Craig. Jamie Craig. Gemma, Ndakeka wambaye. where are you going? Ugiye mwana. Ipantaro yambaye batarazironshinga bari kuzazironshinga. All over the floor. I've got to go plug my hole right now. Keretse nimba ushaka ko mbikorera hasi kuri floor. Is that okay? Nundi nari ngiye kwirwana. Register your feminine issues and I respect them. Just make sure We iyo mico yanyu y'abagore uzayandikishe tunayubahe tubimenye ko uzajya udusiga mu nama ukajya kuyigihugu back on mugisha. for Harold's presentation. All hands on deck. Oh, Turi hano muri presentation noneho. What's that? I can't hear Wiki nago nkumvana ngabanya hakarindi nakajagari sinkumva. on the line. I'm losing you, Craig. Nje nago ndi kukumva Craig ntangiye kutakumva ipantaro iramukanda. Hey! No one is to have eyes on those chains until tomorrow morning. Urabizi ko ayo mapantaro ejo aribwo twari kuzayaronshinga. A lot of trouble here. Usiko twese wadusubiza mu bibazo uramutse uzanye iyo pantaro ugenda uyivanemo. Jame ntuyigarure. Hey! Mukobwa zano mu bwiherero. Ure filime witonze. Hola! Nzajya mbatamo nubundi namaze kubona nta nzu nteganye Kigali. Dore utuntu twanditse hariya do. Theft heart all of us. Ubujura abajura twese baratubangamira ubundi.
yanditse mu gatoilette hakuno aba bari kwishimira umwenda bazaronshinga ejo ijoro bashutinga publicité y'uwo mwenda n'iki byose My CCC family. umuryango wanjye wose wa CCC mwese ndabaramukije hakuno mu gashop Tonight. B to B. B to B. dukeneye kuba turi dore boss nyiri uruganda tu Believe. dukeneye kwizera tugakunda Become. tugahinduka believe belove become niyo siroga bagenderaho nka kuno wumva ngo muri Simba Entertainment nta genge yanjye isigara inyuma uyu yaje hano And you. All you very special people. mwebwe rero mwese muri abantu badasanzwe uwambaye ipantaro yaje hano muri toilette ipantaro iramukanda kuyifungura biranga ipantaro kuyifungura biranga I'm very keen to get their eyes on it. sijya uzabona abantu bari kubona ipantaro ejo tuzaronshinga It under wraps until niyo mpamvu nakomeje now. kubihisha kugeza uyu munsi The top red count twaye abadozi ba mbere akazi stitching specialists. the best stitching specialist ikanzu iramukanda ipantaro iramukanda kaboya ajya nshaho yambaye ishanga To bring ipantaro ikanda umukobwa do birds ipantaro iramukanda aba bari mu nama bari guhana amaprefix that automatically adapt. iyi pantaro ni ipantaro automatically izajya ihita yiyadaputa n'umubiri wawe nimba yambaye wambara size 36 wari yambaye ari 40 na kangahe ihita igaruka ijya kuri size ya 36 nimba ari ntoya kuri wowe ihita ikomeza noneho ikweduke ingane nuko ungana Body size. hakuno Ever. Gender inclusive. hakuno to hey kumbi ipantaro bari kuvuga umukobwa yambaye imukandamara iramubana dore ipantaro ngira mucamo kabiri hey Shape for all. one shape for all ipantaro izagukwira twese kumbi ipantaro bari kuvuga bashaka kuronshinga do uwayambaye do imucamo kabiri nyagasani hey ipantaro yamupasuyemo kabiri nyagasani muri dushe hakuno CCC presents nyagasani Made from an exclusive cotton strand found bakoze akadokimentari ipantaro ikoze mu mapamba adasanzwe only on the rich plains of the Indian kandi ayo mapamba nta handi ava usibye mu gishanga cyo mu Buhinde bavuga ukuntu bayatera substitutionary fabric is thermally GMO free nta bintu by'amafumbire dushyira muri iryo pamba kugira ngo ryere ni ikintu mbese ipantaro irihariye nta produit chimique nyinshi zirimo icyo gituma ireze done in accord with our ethically sourced, fair trade, organic, and economically sanctioned partners. twebwe tugiye kugura ipamba fair trade tugurana nabo ku mafaranga ku giciro gifatika Making a better tomorrow reka dutegure ejo hazaza today. uyu munsi niyo siroga yabo bakora akadokimentari ku ipantaro bagiye kuronshinga icyo batazi hari umuntu wapfuye hari umuntu ipantaro ikasemo kabiri iriya pantaro nimba ariyo mpamvu abakobwa b'i Kigali batakikoza amapantaro aya njye ntabyo nzi mvuga ibyo ndeba boy wowe uvuga ngo ntibakikoza n'amaki suvetema Exclusive sneak preview of the new collection. So be sure to give her a warm CCC welcome. ejo muzamenye neza ko abantu bose mubahaye ikaze hakuno I'm counting on you to have the most awesome CCC Monday Madness ever. ejo niteguye ko mwese muzamfasha tukagira CCC Monday Madness azaba ari uwa mbere w'ubusazi kumbe mwibuke muri dushe hari umuntu ipantaro ikasemo kabiri uko yakamukasemo kabiri ipantaro yaraje itorosha amaraso neza fresh yitonze irayonka irayarigata neza cyane asigara hererana Mr. Anglove tell you, I think what you're doing. ndashakaga kukubwira ngendo narenze I'm so glad to be. umunsi wanjye wa mbere mu kazi kagakobwa byiza kubyumvuyemo Be with the CCC family for nizere ko nawe uzisanga mu muryango wacu kamaramo igihe kinini ni bosi tu kaba kamwadimayelinga bya danje Well, it's amazing. Amazing news. So excitingly amazing. Exciting. Peyton Jules coming here is the most important PR move anyone could ever orchestrate. Super Shaper's release rests completely on her. But the store's gonna be in lockdown. kageze ku nyota And for 5 minutes later, noneho ubu nasobanura basi ntareba do her fashion haul. An hour Of live? course not. This is a total isaha yose arira avugiye ko down. niyo mpamvu bagiye gushyiramo total lockdown bakadufungiramo hano ntihagire umuntu usohoka Online as of 8 a.m. kugera ejo mu gitondo saa 2 So, you better get your cherubs moving
Okay. Okay. Okay, everyone. Mwese muzi nawe azano. Thanks. Byiza cyane, byiza cyane. And Mark speak. Human resource HR harya. Bantu mukorera ibigo bibamo ba HR na ba DG na ba CEO mwambwiye ko ziriya terime ntazizi. Thanks. Jendi HR w'igiti cyanjye nkaba human resource siwe HR harya. Nkaba CEO. Not yet. Nkaba owner urumva. Performance will be a major. Nkaba nanjye nkaba na employee nkaba na employer byose kimwe byose akazi kose ni nanjye manager ese managing ibiki ko nta mafaranga abamo c'est moi dirigeant. Let you down, sir. Nyakuba ntago ndibuze kugutererana. You can count on me, sir. Jewe unyizere Nyakuba, you will count on me, sir. Don't let you down. Ntago ndibuze kugutererana boss. Ni manager hano. Nimba ari manager nimba ari iki. Kwereka hakuno batangiye gufunga inzu. Hari lockdown, hari umustar ugiye kuza gushutingira hano. Oh my god. Mana yanjye. I am totally batty for this Wa mustari kazi. full top. Skill Medias. Oh my god. Ako mwakoze subscribe kuri yo channel ndi kubabwira yitwa Skill Media cyangwa muraho muri kugora rubanda gusa. See you tonight at the CC. Gende mukandeho no kukazogera nzabereka utuntu dukora mwizi minsi. Gemma, come in, Gemma. Ndaje. 25's in the yellow ecosystem. Waje avuga ibyo ashaka amakarito 25. Hunter. Craig to Hunter. Hunter to Craig? Yego ndakumva. Gemma's 20. I don't know. I'm not her keeper. 20 ni iki simbizi. Beekeeper. Nta nubwo ndi keeper. Beekeepers nk'umuvumvu ujya kwiyamye. Hakuna igisore kiba kiri kumutesha umutwe mu kazi n'umukobwa uri hano. Bisa nkaho bafite position yenda kungana ari kumwe ni store manager. Undi ni Taylor. Harya babita ba Taylor. Fine. Sawa, reka nje kumugushakira untumye. Ndagutumye wa mukobwa. Twabonye ipantaro n'igakari. Hey! Sasa barakwereka bya pantaro uko yakaniza umuntu. Yanditseho inyugu muri za S ebyiri hari akarongo kamwe kagiyemo amaraso. Murakabonye? Gemma. Robot King's got ants in his pants. You know what that means? Robot King arashaka iyo pantaro uzi icyo bisobanuye. Sign of her. Ntawe uri kubona? Wapi ntawe ndi kubona. Back out here stacked. We're falling behind. 10-4. Yari hano kureba hano. Ahabona ipantaro. Iyi pantaro yamaze kwica umukobwa iraza yimanika ahangaha. Urebe filime witonze. Hey! Urebe filime witonze. Iyi pantaro bayikora izo S zose iryo bara ry'umutuku nta ryari ririmo. Muri kuribona? Nta ryari ririmo. Hey! Kobwa arebye hano. Areba muri yarugo. Tayari. Urebe filime witonze afata ipantaro. Fata ipantaro. Ko yagafashe ipantaro. Umukobwa urebe. Urebe filime witonze. Kize gutya. Ashyiramo ipantaro. Iyi pantaro yishe umuntu twitubireba. Ipantaro yanga kujyamo imufata mu kirenge. Hey! Ipantaro ifite ukuntu iri kumanipira umuntu. Uyu mukobwa do ipantaro irabyanga yanga kujyamo. Yanga kujyamo imufata ikirenge. Arayihatiriza. Hey! Ipantaro ijyamo. Urebe filime witonze. Uko yakambaye ipantaro. Ipantaro iramubana. Ipantaro iramufata. Hey! Ipantaro itangira kumukoresha. Itangira kumubyinisha. Ipantaro itangira kumutwara mu buryo bwayo. Iramucanga umukobwa. Shabaye! Ipantaro! Kumbe hakunari! Twatu nubamanika imyenda yakubise mu mutwe. Tayari kiremve kiramanuka.
Hey! Ni uwa kangahe? Si uwa kabiri? Kadukomeze filime. Aba bari kurara bapanga ibintu byose, bagiye gukora agashuti, umusitari kaza agiye kuza gushutinga aga publicité, hako numva ngo mugiye kugira gute. I love Bollywood music. Je nkunda imiziki ya Bollywood, ni umukobwa mushya mu kazi. My favorite songs Hamara India. Je indirimbo nkunda ni za Hamara mu Buhinde. Hey, ni umugore w'umuhinde kazi ukora hano. What? Iki? I was just saying that I really. Nyine narindi kuvuga ngo nkunda indirimbo zo mu Buhinde za Hamara. Hey. Uturuka he? Uturuka muri Greenville. Green Day? It's Green Day. Kunda se Green Day, umunsi w'ibyatsi bibisi. Nimba uvuka muri quartier yitwa Green, wakabaye ukunda n'uwo munsi w'icyatsi nyine. Cool. No, I don't. Oya ntago ngukunda. Kubera iki? It sounds like you're implying that just because my parents are from India. Cyangwa kubera ko wambonye ukabona ababyeyi banjye basa nkaho baturuka mu Buhinde. Bollywood music. Wese wumva ko nkunda indirimbo zo mu Buhinde n'ubu. Ucya. Umukobwa nibwo uwo munsi wa mbere yaje mu kazi ari gushaka. Gira inshuti ku bantu bose mu kazi, mwe mufitanye umwuka mwiza, mumeranye neza, ibintu ari amahoro. Babyita kwipanga akazi. Urebe kombe barakwereka hakuno ipantaro irimo gukubura amaraso. Hunter, she's not in her ecosystem. I sure don't, Craig. Hunter nayo mboneka atari muri ya ecosystem yiwe. And if I asked you to locate her, that would. Hari ikibazo mubwiye ngo ujye kumunshakira. If I leave my ecosystem, there's no telling what would happen. Ariko nanjye ndamutse mvuye ahantu nkorera, mwana genda umunshakire. Ni store manager bari kubwira abandi ari munsi, bamuri munsi nyine ngo bamushakire undi mukozi wabuze, abari muri company muri shop ari mazereramo n'iki byose. Do kureba hano yabonye uriye abantu mukeneye gukoresha amateleviziyo rero, amateleviziyo, amamashini, amaradiyo, amafrigo, amaprinter, telefone z'ubwoko bwose. Sort of like communism, but not really. Cyangwa ushaka PS zazo muhamagare Boaz kuri 0783 20 I need you to locate them. Cyangwa hariya Nyabugogo nimba ari na TV waburiye screen yayo. Hari ukuntu muba mufite ama screen yabuze ushaka kuyodalinga, si ngombwa ngo yodalinge, we genda hariya Kimisagara Nationali cyangwa uhamagare Boaz kuri 0783 20 Gemma and Hunter, my two top girls. Gemma and Hunter. Right. Genda ucakire Jamie na Hunter ni abakozi banjye babiri. Anywhere, everywhere. Ubashakira ahantu hose hashoboka. Confident that you can do this for me. Basi wumve ko ibi bintu ngusabye ngo binkorere. Sanari. Ready then, okay? Suri kunyumva rata. Ndakumva. Ni boss akana ni gashyashya mu kazi urumva nago kabyanga. Kumba banagiye gushaka twe twabibonye ibyababayeho. Hey! Ipantaro wa mbere yagize gute? Yamusatuye. Ipantaro irangije igira gutya, iza mu ikarito, irizinga neza fresh, pfundikira n'ikarito, yisubiza mu ikarito. Urebe. Hey! Nababwira ngo uburozi burakora ngo nkwe. Bamubona kaboye bataramurozi. Bamutanzemo igitambo. Barajya hehe se sha? Chano. Ase bari abahungu kuki cyaze. Sasa umukobwa batumye ngaje kureba abantu ageze hano. Muri cuisine nimba ari muri cuisine nimba ari muri toilette hakuno. Hey! Munyi imisatsi y'umuntu kandi tayari. Reba hano umuntu ipantaro yamubitse nyagasani. Hani ipantaro yamubitse. Kize gutya. Yellow should have been folded 30 minutes ago. Are you the Iyo mipira ni mwakabaye mwayipanze mu minota 30 ishize. The turtle. Bundi urakanyamasyo urukwavu. The turtle. Genda akanyamasyo nka ninja tato. Turtle. Toruti ninja. Libby. What is it? Iki yagarutse hano abonye umupfu wa mbere tayari. Aramwibona. Tamubonye wa mukobwa aruntumye. To yaje kumumwereka hano ipantaro yishumu, dore ukuntu yamukataguyemo ibice nyagasani. This is horrible.
Mana yanjye ibi biteye ubwoba. Really horrible. Biteye ubwoba pe. Battling serious body issues, but it's just so sad that she couldn't reach out for help. So tragic. Ibintu biteye ubwoba. None. Should we call the police? Duhamagare polisi. Wapi? We're in lockdown. Turi muri lockdown, iyi nzu yose twayifunze. Internet, no nothing. Bivuze ngo nta telefone, nta ki byose, ibintu byose birafunze, hatagira n'umuntu umena ibanga agahamagara hanze cyangwa birabanye babijaminze. On the shelves. That's the way the CCC's always done it, and we're not going to deviate at this crucial juncture. Nuko twahoze dukora kuva na kera iyo byageraga ahantu nkaha. We have to do something. Ariko dufite kugira ikintu dukora. It'll just be panic. Nitugira umuntu tubibwire abantu barapanika. Besides, we're on lockdown. Kirenze ibyo turi muri lockdown, inzira afunze, nta connection, nta kintu kinjira, nta gisohoka. There's really nothing we can do until 8 a.m. Nta kintu na kimwe twakora kuzageza ejo saa 2. Ejo saa 2 za mu. Wasanga se hano hari umwicanyi. We nta mwicanyi uhari. Consider Gemma a killer. Kiretse nimba wumva Jama ari we mwicanyi. Of herself. Yiyishe tu. Out there? Ufite ubwoba bw'uko haba hari umwicanyi. Yego njye ndamufite. Ukunda kugira ubwoba se? No. Yeah. Anyone else to be afraid too? That's not. None se ushaka ko abandi bagira ubwoba kandi wowe utabugira? Bereke ko ushoboye wana. Sawa nari. I know it's your first day and you're Ndabizi n'umunsi wa mbere wawe mu kazi. to do things by the book, but Ndabizi ubwo urashaka gukora ibintu byose ugendeye ku mategeko. I don't think you understand the impact this can have. Ariko ntabwo nzi nimba uri kumva ingaruka byagira. Turned around on Abantu baramutse bamenye ko ibintu byagenze gutya. And if Monday Madness Byarangira ikirori cyacu cya Monday Madness igipfuye cyo kuronshinga ipantaro. and if the new collection fails, Kandi imyenda yacu iramutse fayirinze. the CCC fails. Umenye ko na kampani yaba fayirinze, kampani ya CCC. Uranyumva? That's not what you want, Nibyo ushaka se? is it? Nibyo ushaka? Oya, ntabwo ari byo nshaka. Sawa rero, umusore ari gusaba umukobwa basibanganya ibimenyetso. Hey! Kandi twabibonye. Nta kindi cyabaye. Umukobwa yaramufashije baterura ibice bya wa mubiri baraza bashyiramo hano. Baraje bashyiramo hano ikintu hano cy'igipuberi basunika bajyana mu myanda induba. You did a great job, by the way. Wari uri gukora akazi neza hagati aho. You know we had to do that, right? Urabizi ko ibi twagombaga kubikora sibyo? Sinzi impamvu uyu manager adashaka ko amakuru ajya hanze. Sinzi. Arrive at midnight. I will take care of this. Sezeranyije sebuja ko ibintu bigomba gukundesha atamutengu. None atangiye gusibanganya ibimenyetso. Y'abantu atanishe noneho. Bwira kantu. But I'm going to waive the first month of your mandatory employee purchase plan. How's that sound? Ukwezi kwawe kwa mbere kose ngiye kukukorohereza bizagende neza. Ndumva ari sawa. Akoze icyo abantu bari gupfa bagasibanganya ibimenyetso. Amaraso si amazi. Hano nitwe twita kuri kampani yacu ya CCC. Sibyo? Subizamo akaboko neza. Yazanye umurambo w'umuntu awuzana mu myanda muri puberi. Ngwino tugende, ngwino duceho. Bakomeza imbere bisubirira mu byabo basubire mu kazi. Gusa umukobwa arabibonye. Nubwo tuvuye aho twigarukira hakuno do. Hey! Muri ya puberi tugaruke no muri shop. Kantu ku kandi umuntu ashaka utuntu twose mugende mutuzirikana. Umukobwa yagarutse hano arabanza reba mu bantu bose bakorana. Ninde muntu waba ari umwicanyira? Ninde muntu waba ari umwicanyi hano? Bari gupanga imyenda. Ejo ni akazi. Hari umugore ugiye kuza gukorera shooting hano. We uri kudushakamo igipimo muko? Niko. Hey! Umukobwa biramucanga ariko abaginga bose hari uwazanye imyenda. Azanye imyenda hano. Azanye ipantaro. Azanye ikarita irimo ya pantaro. Cunga abantu ku maso. Ipantaro yazanye uturongo izi S. Iri ibara ry'umutuku nta ryari ririmo. Yagasani. Bivuze ngo iyi pantaro simaze kwica abantu babiri uko yishe umuntu hiyongeraho ibara ry'umutuku. Craig. Simbizi Craig. Sanda kumva ndakumva. Sawa sanare. Turi pantaro do. Pantaro ariko imeze nk'aho iri kumushika. Yayipakiye mu ikarito. Iyi pantaro ndayitsindira. Iyi pantaro ndayitsindira. Ndayitsindira neza ari pose. Dacaho. Iyi filime witonze. Ukuntu
abantu bakora mu ruganda baba bafite verisiyo zitarasohoka ku kintu runaka. Jondi ni mumbona ngenda muri Land Rover Defender 130 outbound uzasakuza. I'm gonna save your ass this time, but quick lord, what's your cyanga Cadillac muzi nkora iki? Craig, I'm in the stock room. Ngende muri stock room. Looking for Hunter. Ndi gushaka Hunter kumbe yajyanye ipantaro. Sa byihorere ndashaka kugaruka ukaza mu kazi. Okay. Kuri kamera. Uri filime witonze. Ipantaro ubwo zarangije guhinduka tayari. Cyawe, kora gutya. Hey. Rebye kuri kamera. Kuri kamera batanamubona. Ushaka abantu bakwesitarira ama CCTV amagara Boaz kuri 07832016 Lord! Televiziyo yawe bayifite ikibazo cyangwa se imashini, radio, frigo, printer, hari ukuntu nka phone yawe yarapfuye ikirahure cyangwa TV bakakubwira ngo iki kirahure keretse kugitangira commande uhamagara Boaz. Ko we yigirayo yajano cyawe panaro yamuciye urutoki do rebe fungu imashini urutoki raruca karabaye hey dokera ruciye dore panaro vayo hano ipanaro fata gutya kabakira gaca uca ikiganza karabaye ipanaro iri hano birimo imizigo niba ari biki fata kandi kaganza poko gacaho yagasani dore ngira namumeneka ifite n'amenyo we murabibonye ifite n'amenyo cyawe ciya kandi kaganza hey turamenyo do nyagasani byaramucanze bagije zamuka ryo fata ingwato imashini kegeta ingwato neza yitonze tayari tuganze yasizeho yakegese ingoto mana y'isi n'ijuru dore ipantaro ibyiri gukora yari yavuye kuri kamera byibura nta n'umuntu ubibonye urebe filime witonze mwibuke ipantaro irangije muri ya AC hajyamo akarongo ka gatatiza kunywa amaraso hano iyi pantaro irakwica igahita inywa n'amaraso rodi wa muginga we do yasaze yabaye nka kaboyi yamaze gushyira muri mwabiri ahita atangira gusinda nk'abacengezi shama. Lord, what's your 20? I told you to get back on the floor. We have a situation here. Lord! Rodi wa muginga yaje hano hamagara Rodi aramubura. Rodi tubonye ibibaye kumbe twigarukire hano kubwo yaramukurikiye gake bucece ariko manager ari kujyahe aramukurikiye yaje hamagara Rodi twabonye ibyamubayeho ni ka kagabo kagashinwa kari kambaye uturinete gerano yaje kuri iki cyombo yumva ukivugira yumva kiri mu ikarito manager turi mu masaha y'ijoro lockdown ntago iratangira ariko harabura gatoya ngo itangire kuri hano byari kanze to ipantaro yamwishe imukataguramo ibice neza cyane irangije iraza imushyira mu ikarito. Oya The best goddamn major manager this place has. It's you, Peter B. Ubwo yavuye arebe mwana usi wa musore oya yuriya ntago ari wiriya ni maneke ni bya bibumbano bambika imyenda bagiye kuyigurisha. Crazy around Monday Madness. Iyi Monday Madness yasashije abantu ejo bazalonshinga ipantaro nshyashya icyo batazi ipantaro bashaka kuronshinga. Se bite byawe ni ikihe kibazo muko ntabarangira iduka ricuruza imyenda mw'iyi minsi muzamenye ko ushobora kugura imyenda ahantu utazi ugasanga bikobereye nka gutya. Tuhamagare polisi oya Highly advised.
against that course of action. ibyo bintu binyuranye n'amategeko dukorera hano mu kazi. You know, maybe you're right. uzi n'ikindi bibi harya niko bakwita I tell you what. ibi tugira icyo tubikoraho. I will call Harold. reka nkubwire mpamagare Harold boss On the best course of action. Okay? kubw'inyungu z'ipantaro ejo tuzashyira hanze cyamunara cy'imyenda kizaba. Great. Cyiza cyane uyu mugabo akunda akazi koko. Bangwe none. Ngino hano. Listen. Pako! Kubisa ikintu mu mutwe. Utaza kujyana n'utugambo muko. Utaza no kujyana utugambo. Filime witonze. Lockdown deactivated. Bafunguye gutya. Hari uwinjiye. Wa mukobwa uje gushutinga publicity. Yahise yinjira Nisirey Queen skill media do. Nisirey Queen kaje gushutinga advert nicyo katazi. Kaje gushutingiramo advert cyangwa se publicity. Harimo ibibazo byinshi. My God. Mwana yanjye. Like totally excited. I could just die. Bega ukuntu nayagaye nje ndumva nanapfa mpfuye ntari bikaje kayagaye hakuno. Gaturagurika nk'injugu. Phones down. Phones down. Telefone zanyu hasi ntabwo byemewe. Everything better be ready or Harold will roast. Ibintu byose bitunganye cyangwa se Harold boss azagukwema ingoto wamuginga. So what's the game plan? Ahubwo turabigenza go with the floor and take her through the jeans ecosystem. Ndakeka tujye kubanza tujye gufata ziriya jeans zo muri ecosystem. We, Vayon. That's with that Craig. Me? Bari mu kumbaza kwabwa. Njyewe kweri bakwiriye kumumbaza. Uri aho wasamye ari we bagomba kubikubaza. Absolutely 100%. Ijana ku ijana ndakumva neza cyane. To have you on board with us, Barb. So glad. Oh my God. Are those the super shapers? Yes, they certainly are. Mana yanjye ni ya pantaro. My whole entire life. Iyi pantaro nari nyitegereje ubuzima bwanjye bwose. Natwe twari tugiye. You're the woman of the hour. Si we mugore w'iyisase shaka tugiye gushuti. Thinking. Give us your vision. Tubwire uko iyi pantaro uri kuyibona. Tubwire turebe Nisirey Queen. Love everything but these. Jena akunze ibintu byose ariko iyi pantaro. These I want. Niyo nshaka muyizane. Absolutely. Iyi pantaro wayimuzanira cyane nayimuzanira. Wambara kanga nambara zero. I certainly do. Uri kubyumva ndi kubyumva kabisa. I have to go get those myself. Reka nje no kuyizanira ku giti cyanjye mabuja. Cyenda yizane nyine. Ntabwo ubona ko mustari kazi yageze hano ariko nawe ntukagorane. We're going live in 10 minutes. Turajya live mu minota 10. Agiye kujya live kuri YouTube. Abanza batwikire. Byose nkakuja kumbuka vuga ngo umuntu tumutwikire iki. Let's stay here. I have. Kuri wa kabiri tujya duhurira Kicukiro Antonove. Kuri wa kabiri uzi muzigo ngiye kubatamo. Injira n'ubuntu mu minsi iri imbere nzabishyira ko. Reka nze ndabashyiramo trailer mu kanya ninjya gusoza movie. Y'umuzigo ku wa kabiri turi burebe. Tumeranye neza. Yego. How about you and your crew some awesome CCC promo gear? Ariko we na crew yawe mwaretse tukaba promotion kuri ino ku myenda yose dukora hano ya CCC. Ultra exclusive. Promotion tukabanyiriza mwebwe tukabagabanyiriza cyane. Byaba ari sawa. Byaba ari sawa. Hakuno do. Kwereka. Pantaro. Kiza gutya pantaro yikura ku mugozi. Kuri clip ifashe ikivanaho. Yaje hano gushaka ipantaro bamutumye. Ciao. Baba kinga bose yatumye nta numwe yagarutse. Kumbe hakuno ipantaro bazimanitse nizo bagiye gushutingira. My mojo. Cyenangiye kuyakana. Lose my mojo. So let's just shoot this thing. Ipantaro zihagaze imbere. Uri kuzibona? Ewan. Ready. Muriteguye Nisirey Queen. Hakuno yavuye kuzana ipantaro icyo atazi abatangira akazi banagatangiye ahubwo. Yemwe basore muri aho rata. The CCC's brand spanking. Murakaza neza muri CCC brand spanking hakuno. Ni iduka ricuruza imyenda. Iduka ricuruza imyenda. Ever been painting jewelsing to lose those 5 extra pounds? It's just like not possible to cut back. Ubu Nisirey Queen babuvuga amafuti nta kintu kizima bo buvuga. Mickey D's. Wajano. Ayi Rwanda ayishi inkindi. These are totally for you. The super shapers. Izi pantaro za super shapers. Ziriya S ebyiri nicyo zihagarariye. Super shapers. Odd of the century without them. I'm
I'm buying an entire box. Genda gura ikarito yose. They're fair trade. Bari kuyigurisha make. And 120. Kandi noneho ipantaro itangira kuzamuka imufata gutya cyawe ipantaro munigana ipfuro hakuno bari gushutinga babireba ipantaro kubanya ingoto iramwica bose bareba karabaye. Hey! Super Shapers irangije ipantaro irahaguruka do mukarara ahangaha bose babireba mwese muriteguye. Bisa nkaho ibintu byose bavugaga ipantaro yabaga ibumva do. Belong, believe and become. Uko byagenze abo yahitanye bose bakakwereka wari umunsi umwe cyawe dore ipantaro yabazengurutsemo bakoramo akazi shawe. Ipantaro ko mbona se hari umuntu nshaka kuyihamo gift wanyimye amahoro. Umuntu wanyimye amahoro yumvaga yambanaho. Umuntu kwima yakwica for sure. Umuntu kwima yakwica. Yageze hano kujyano ngo ni ipantaro do. Yavuye kuzana ipantaro yasanze izo basize hano muri showroom do. Ipantaro iri kunywa amaraso ya Gasani. Areba abo yasize hano bose ipantaro yabakozemo akazi do. Ipantaro inywa amaraso. Uyu rugi gake bucece mu gace nawe ari wowe. Ahita yirukanga igitaraganya ipantaro yamwumva ariko nta kintu numvishije. We sent you last month. And what are you doing here? You're supposed to be kuri floor hasi. Ntago. Speak up. Vuga ariko ibyo uvuga. Ipantaro hari ukuntu ubundi uba waburi inkuru uri ukabura ikintu usobanura nyine. Alan Payton needs these, not me. Uri kuvuga se ziriya pantaro ntago ari yazikoze genda ubibwire. Fashe ipantaro jugunya hanze. Iyi brand y'ipantaro buretse kureba hano kuri kamera do ipantaro. Do you actually think you have a shot at being regional manager? Ese koko utambeshye ushaka kuba regional manager wa hano? Dream on. Komeza urote nakubwira iki? You're nothing but a pathetic little store manager. We ntacyo uri cyo usibye kuba ikigo kimanaginga kuri stock ntacyo. But you'll always be. Icyo ni nacyo zawururikiye umukobwa bisa ngo bafitanye beef bari gushwanira umwanya mu kazi. Umusore we yifite ibibazo bye. Hano twasoje. Uzi n'icyo musubiza? Yes. Twasoje. Yes, indeed. Cyane pe. Twasoje. Send a boy in to do a woman's job. Kohereza umugabo kujya gukora akazi k'abagore ariko nkawe waje hano ramunereye babyita ku sorry yaramukatiye kaboy ni ujye umbwira izo sirenge. Sohoka ryo aterura ipantaro atazi uko yahageze atahazanye cyagwe ko yakajyanye ipantaro ko yakaziteruye. Umva urusaku dore amaraso mu nkweto tayari. Ubundi kijya kwica umuntu kimukuramo inkweto. Nta muntu ujya upfa yambaye inkweto. Nunakora accident ukabona wambaye inkweto uzavuga uti singipfuye wana ntaho nkigiye. Peacemaker ntaho nkigiye kabisa. Hebe ibyo byarabaye. Ibyo byarabaye. Pantaro hano hari uri kumva indirimbo z'Abahinde uri kwibyinira hano. Wa mugore twabonye ukora mu ruganda nawe yishyiraho uturirimbo tw'Abahinde ngo yikunda indirimbo z'Abahinde. Tayari ya AC yamaze kujyamo amaraso mu bice byombi bine. Kumbe ipantaro do cyewe tukuniza kanibyiniro Gahinde kabanzi kanabatamika n'abakaraga. Cyewe fata dance wowe fata dance. Gusa kamera iri hano iri kuri coding.
filime kamera iriya iri kuri kodinga hagiyemo Adam hano Break time. cyo cy'akaruhuko wana umukobwa ca tabonye ipantaro iri kwibyinisha ipantaro yagize gutya kureba hano yarebye ikimaneke kiri hano ipantaro ifite ubwenge we iyi pantaro ifite ubwenge ibaze ko hari abantu ndi kubona iyi pantaro irusha ubwenge useka bo nkuvuge cyamfushe maneke yagize gutya ikora mu maraso yitera sidija mu gahanga yitera sindira mu gahanga bivuze ngo iyi pantaro ubundi ibi bintu bikorwa n'abahinda kenshi iyi pantaro kandi twabonye ikunda kubyina ibihinde yewe kobwa yaje hano mwibuka uyu mukobwa yari yahwereye agikanguka yaje hano yagarutse muri showroom aho bambikira ibimanike bereka abantu ariko bagiye bakora maneke zinabyibushye zingana nka mikorojeni muzi ko abantu bose muzajya mudushuki ubu nkanjye muzi ingana ne ku buryo mukora maneke zingana kuri mukora maneke ndende mwagiye mukora na maneke ngufi mubona njye na Kenisoro na Timitimini twahaha imyenda ireshye ingana niya DJ Pius koko kibabaje maneke abari zimwe awe umukobwa yaje hano toye kamera abona ukuntu ibintu byose byagenze byaramucanze ari we wakora iki tubwizanye ukuri si turi kuganira ari we wakora iki umbe hano kobwa break time nicyo gihe cyo kuruhuka kugeza uriya mukobwa ari uri mabyina akazi kigagahinde yaje hano muri break room yiwe ukuntu umuntu afite icyumba agomba kuruhukiramo we Kigali we ntuzongere mwiyeme Okay. Okay. You didn't kill me or anything. I need to watch this. ukeneye kureba ibi ngibi Jean amwereka ya video kamera ya recording gato rebye ibintu byabaye burya ipantaro yafashe umuntu ikamuniga Yesu Kristo yari ikanze ipantaro yagubanyije ijosi yamugubanyije Peyton Jules would have an hour, right? yavuze ngo Peyton Jules asigaranye isaha imwe sibyo uzi n'ikindi ngwino nkwereka iki ngwino tuve muri inzu bigishoboka ngwino tuve muri inzu bigishoboka lockdown activated ahitaje lockdown batarasoka inzugi zigiye kwifunga inzugi zigiye kwibana tayari inzugi zaribanye bivuze ngo nta ginzu bayivamo abari muri inzu bose bapfuye icyonzi cyasigayemo nka babiri tu nimba tari naba babiri na wa musoro umwe inzu yikubise muri total lockdown filime witonze sinzi haya This is Shruti, come in! This is Shruti, come in! Shruti n'umukobwa Libya 20. Shruti bimeze bite Craig way yego I'm at the back door, you? Gende ku rugi rw'inyuma uri he ndi muri office yanjye What? iki What is it? Spit it out. I don't know. dutatane se sinzi mwana yatangiye kwibuka Out there? kobwa yatangiye kwibuka ukuntu ibintu byose byatangiriye mu kinga ubundi wasanga ari nayo wisha abantu ko yanyiginze ngo dusibanganye ibimenyetso nkabona nta kintu bimutwe wasanga ari we wisha abantu mwana hari ikindi gitekerezo ufite cy'ahantu tugiye kujya cyangwa sinzi iyo filime witonze gake bucica ubundi icyo cyiza cyane filime ni ukujya tuzisobanura undiscipline kameme ni twebwe mwana mwebwe bande Shruti na Libby dufungurire mwana dufungurire
abafunguriye yarabyanze I was wondering What happened? umukobwa nayo yinjira atabishaka kiriya ni igiki Thing that killed everyone in the store. ikintu kisha abantu bose bari muri store ni igiki I don't know what that was. kiye ntabwo nzi ngo ni igiki Hallucination. umenya turi kubona ibidahari mwana Hallucination. mass hallucination si Kigali we Libby, please don't touch Libby that. ariko se mwana wikora ngwino hano urebe rata Someone out there. hari undi muntu uri hariya kuki hari undi muntu uhari mbona puberi hari uri kwikurura ni kuri kamera puberi hari uri kwikurura I'm not going anywhere. That tujye kureba thing mwana is still up. reka nta hantu najya kiriya kintu kiracyari buriya rero abazungu sinzi ukuntu bateye When you go out there and you're dead. menye neza ko abantu bose bameze neza sohoka nyine upfe sohoka upfe You were out there, ariko n'ubundi wari uhari and you're not dead. kandi ntabwo wapfuye hari ubwo wapfuye umukobwa asa n'abahindekazi reba hano reba hano muri videwo ipantaro yigeze kumuza inyuma iraza irabyina ari kumva imiziki y'abahindi iranabyina ariko nta kintu yamutwaye You're singing Hamara India. wari uri kuririmba ikiririmbo cyo mu buhinde muri hamara sibyo Okay, so Okay. I like to listen to Bollywood music nyine nkunda kumva indirimbo za Bollywood z'abahinde once in a while. Is that a crime? none sibyo ni icyaha kandi kuba nikundira imiziki hakuno Phone shooting. ntiza telefone yawe shiruti Your phone. ntiza telefone yawe nkwereke shiruti ntiza telefone yawe turebe ntiza nkwereke utuntu dukora tije telefone shyizeho imiziki hano acuranga indirimbo y'igihinde reba hariya mwana hari uwavuyeyo do ya pantaro yaje yambaye maneke izibyinisha maneke bivuze ngo iyi pantaro akunda igihinde yumva igihinde kuko ahantu hose hari ijambo ry'igihinde iyi pantaro ihita ihakwamira ihita isitakinga bari kubirebera kuri kamera bari kuri kamu yewe iza kuri kamera tuyisizeho na sindiru It's a bindi. iriya ni bindi we Hear me. bivuze ngo iri I don't kunywa understand. irumva iyi pantaro irumva You can communicate with that thing. ntabwo mwavugana n'icyo kintu mwana wapi tangira gukomanga aho bari ha kira gutya curanga mu kindi cyumba dore panado Okay. So we know two things. ubu tumaze kumenya ibintu bibiri It loves Bollywood music. ikunda ibiririmbo byo mu buhinde It has a bindi on its forehead. kandi ifite na bindi mu gahanga iriya sidija iri mu gahanga ni akantu abahindekazi bishyira mu gahanga Speak Indian, right? harya uvuga igihinde mwana cyangwa There are over like 130 different languages. we hari indimi zisaga iry'itatu mu buhinde urumva namenya ari uruhe rurimi ivuga basi vuga rumwe muri zo Yeah. okay Hindi. reka mvuge igihinde ntari bihinde cyangwa iki urudu What? reka tukibaze ngo irashaka ikiriya pantaro ubundi Obviously wants something. byanze kunze hari ikintu iriya pantaro ishaka If we give it ushobora kukiyihereza once, it'll stop. ikarekeraho ikareka kwica abantu urebe yewe आपको क्या चाहिए? uyaje anavuga igihinde ipantaro iramureba ariko Wait, uretse go. igihe mwana ipantaro yaragiye iragaruka ivuye kuzana akaboko hano akaboko k'umuntu do hari umuntu yigeze guca akaganza kari It's Hindi. iri kwandika igihinde we it's a hindi ni igihinde yatangiye kwandika ngo Kerat Kirat? What's Kirat? Kerat ni bigize ni izina ry'umukobwa ni izina ry'umukobwa nk'uko wakumva ngo Mukamana cyangwa ukumva ngo ibiki bivuze ngo ipantaro izi ubwenge sasi ipantaro ubundi biti yaranditse ngo Kerat njyewe Who's Kirat? Kerat ninde nabibwirwa Look up n'iki your employee records. reba mu bakozi mwakoresheje twe nta bakozi tugira abana twese tugira abaye bakozi Lines of subcontractors. We niba don't abantu b'abanyakiraka twe nta bakozi tugira ngo twakwandika ni abanyakiraka Well- baragukorera ukabishyura bagataha Then how can you know if you're employing fair trade workers and that
They aren't working in sweatshops. none se ni gute ko mwavuze ko mukoresha abakozi neza mukabishyura neza iyo mugiye kubarangurira gute mudafite liste y'abakozi batanakoresha ifumbire varuganda That's just a line. What are you niko ibintu bimeze uzaba ubimenya nawe ojawe yawe yanaku What we can do and what we do know is we uzi ikintu tugiye gukora nonaha everything back about those genes. We know exactly which genetically nta kintu reka tutahinduye nako twaranabeshye ab'imbuto ab'ifumbire seed they've grown from. byose twarabikoresheje mukoresha ifumbire. You're using GMOs? mukoresha ifumbire GMOs. You can make a pair of jeans for $5 and sell them for $150. Gams organic n'ibiki organic matters ibintu nk'ibyo. None se ukeka ko ari gute barangura umuntu ku madolari $5 bakagurisha na kijana $50 bakagurisha ku $5. Kirat? Kerat kobwa yaje hano rongera arayihamagara to iri kwandikisha urutoki rw'umuntu iri kurukuba cyane ku buryo rusigaho amaraso bikiyandika nanditse sasa uko yakanditse ibuka ukuntu filime yatangiye simubyibuka twatangiye ari umwana w'umukobwa ruri gusoroma ipamba yari ari hano maneke yatangiye kubatera inkuru yatangiye kubabwira story iri kwandika hakuno iri gushwaratura sinababwiye gutora ipamba amagambo sinababwiye ko nta filime mbi nzabazanira ibyo bintu mwarabyibagiwe ikibazo namwe murifata mukangeranya n'inzanga cyangwa inzavumba bari abana bagira bafashe ibyatsi ngo batayagwamo nibo mungereranya nabo nabonye ari utumaze iminsi tunjomba intoki ugaheza se wari umunsi umwe umukobwa yari avuye gutora ipamba aza hakuno senye ipamba mwibuka ngo iri pamba ritunganyirizwa mu Buhinde imashini hano imashini ifata igishura cyiwe cyawe yaguye mu mashini sya imashini yaramuseye gasana hey imashini yakamuseye amaraso ye yagiye mu ipamba bivuze ngo iri pamba niryo bakoze miriya myenda yabateye story yose nuko yapfuye dead nuko yapfuye. How old were you when you died, Kira? Kera upfa ufite imyaka ingahe? Kika kuno afite imyaka 13 yarakira umwana muto cyane pe mu buryo bwose bushoboka yari afite imyaka 13 yarakira umwana mutoya. Sasa kukiagaruka called child labor for nothing, right? Ibyo bintu nago babyita gukoresha abana batarageza imyaka harya manager we. Hold on now. The CCC has strict ethical standards as far as tugira amategeko tugendera. Said you can't trace back who works for you. Kandi warumbwiye ngo ntago ujye ugira abakozi ahantu mubandika ngo ibice byose. Siko mwari mumbi. You guys were supposed to be the good guys. Nari nzi ko muri abana beza. Sibyo. I came here to do good. Je naje hano ngo nkora ikintu cyiza. Half price clothes. Tunakugabanyiriza imyenda shawe kwibaraguza gutyo. Tujye tugohera ku giciro kimwe cya kabiri. Tugomba gufasha uyu mwana w'umukobwa. Kelan bagiye kumufasha. Kelat हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? Justice? Shaka iki? Justice? Shaka ubutabera. Munshakira ubutabera justice for Kelat. Munshakira ubutabera nimba atari ibyo ntibikunda. Hey! Ipantaro yabaye ipantaro. Kize gutya. Kandi mwibuke mu gitondo nibwo bagomba kuronshinga ipantaro nshyashya ku isoko bakayicuruza. Abantu bayagariye bayipostinze ahantu hose ipantaro yabaye ipantaro. Kumbe icyo batazi ipantaro. Ipantaro iri hano si ipantaro. Ni gaheza. Si ipantaro ni gaheza. Kerat, ese turamutse tubwiye isi yose inkuru yawe warekeraho kwica abantu cyangwa vuze mu cyongereza vuze ngo iki? Kerat nta nubwo yari yarize n'inkandagira bitabo. Baze ko nagize 13 mfite AE. Baza ngo mubiki. Chawe, kumbe cyacu ko ni Craig cyavayo.
gitera Kelati, gitera yamaneka ipantaro ihita icaho. Ipantaro yahise ivamo icaho. Kigoryiwe nari mufite. You just made her mad again. None urongera uramurakaje. Mumbabarire. Get the memo, or are we talking about a pair of killer pants here? Ese turi kuganira ku ipantaro iri kwica abantu hano cyangwa ipantaro yahise icaho. Hano niba rifite na gahunda yo kubizera ntibiba bigikunze. You knew if you hadn't hidden that girl's death and if you let iyo mutaza guhisha urupfu rw'uriya mwana w'umukobwa ukareka tugahamagara polisi buriya abandi bari kuba bakiri bazima. We ibyo babita God insubordination. Waba usuzuguye Imana ikigoryi. Polisi tuyihamagara mu biki sakuza uko ushaka byakaze nkavuye n'ubundi ndakwiruka birahagije. Namwe murekeraho mugabanya akarindi n'akajagari. Ubundi mwakoze amapantaro angaya ya buriya bwoko 175 nizo pantaro twakoze. Kuki bivuze ngo ubwo hari amapantaro 175 ameze kuriya iki wasanga ari amapantaro yose nayo ameze nk'iyi nayo ari alive. Mana yanjye iratuze ipantaro iratuze gihita gikwepa kandi nico kiba kizambije ibintu. Dore ibibazo byabaye ibibazo rero. Dore ibibazo ngo birajya byabibazo. Mwana uzi ikindi tubanze tumenye neza ko izindi pantaro zo tari nzima. Kumbedo hey indi pantaro nayo iramanutse zose. Bivuze ngo izi pantaro uko ari 175 ni pantaro nzima kandi zose zikeneye kunywa amaraso. Zose zinywa amaraso. Mana yanjye ubwo bivuze ngo uwajya kuyigura uwo ari we wese ipeyazi bagombaga kuronshinga mu gitondo. Bivuze ngo wajya kuyigura uwo ari we wese yakwisanga gusa ipantaro imeze uko. Heheyi kanicare mbasobanurire filime mwe muhumure. Izi minsi nshaka kubakaraga movie ukarya show bihoraho. Bajano baje bakurikiye amaraso do kirano mu mapantaro ahantu amapantaro ari. Ipantaro indi iramanuka do cyewe amanuka indi pantaro bose babireba. Uze ngo uyu ni Kelati wa mwana w'umukobwa tuganiriye inkuru yiwe byamugendekeye. Amaraso yaguye mu ipamba dore aho zarunze imirambo myinshi koko. Amaraso yaguye mu ipamba iryo pamba barikoramo zino pantaro. Bivuze ngo ari kubazironda. Urupfu rwe rwagiye gutyo gusa ntibigeze babaza ngo byagenze bite byarangiye uko. Nawe rero ari gushaka kwihoreraho. Hey kumuriro wakavuyo mubonye ipantaro urebe filime kumuriro wakagiye dore ipantaro Mana y'isi n'ijuru batarasokwera abakingiranye. Craig bimeze bite? Natekerezaga nkeneye ko mu mpereza iyo kamera yafashe ibimenyetso byose umva ikigoryi. Ntabwo natuma iyo nkuru ijya hanze kandi ndakeka muri kunyuma. Wapi ntabwo byashoboka. Wenda biriya bigoryi by'ibibosi byawe n'iki gikampani cya CCC murajya hasi. Ese Shruti sinarinzi kutabyitaho byose mwana ubwo akaba byitaho. Urumva bimeze bite? Si wowe wavuze ngo uzakora ibintu byose kugira ngo buri kintu kibe kimeze neza muri kampani ngo ntacyo utakora. Vuba cyane ruriya rugi rugiye kumeneka. Ubwo rero murahitamo mwebwe cyangwa kamera. Ni amahitamo yanyu. Suye inyuma ipantaro ziri kumena urugi umva do. Ni kamera washakaga? Ngava yitore turebe icyo bizakumarira. Va yitore se. Basubiye inyuma uyaza gutora kamera. Hano. Just give me the camera, we can all go home. Je mumereze kamera twese twitahire. Twigire nkaho ibi bitabaye wana byanarangiye.
nanabongeza umushahara rega njyewe ndi umwana mwiza. Ikigoryi abantu bari gupfa ngo kirabongeza umushahara, mujye munyumvira amayibobo cyaze sha bakire saba. Abakire ntago muri abantu, abakire muri kureba iyi filime mube mubizi ko ntavuga rumwe namwe. Ariko impamvu ni umururumba n'ubukene babunzengurukamo, ni ubukene n'umururumba babimvugisha. Craig Tushiruti she gutya she gufata kamera. Shiruti ngwino ariko gedage idagire Shiruti. Okay, Craig. Sawa. You win. Sawa uratsinze ntaribi. Turebe icyo bizakumarira. Sigiriya kamera ngagenda uje kuyifata. Genda uje kuyifata nyine. Kigabo cyawe cyamukubise umukasi mu mutima, nimba ari umukasi nimba ari iki. Kigabo kiramwica, ntago gishaka ko iribanga rya company rijya hanze, kirashaka umwanya w'uwo manager hasi hejuru. Ibaze kwica umuntu ngo kugira ngo ukunde we manager. Ibitambo bitangwa hano hanze. Aha. Kaboyo yarambwiye ngo hari naho yagiye bamwaka ruswa ishingiye ku kiniki. Ndawe se Kabo warabyeme cyane warabyanze ngo nge nzi kuvuga aho yankomeje. Reba iyo ndangare kumbi kurera nta kadirimo. Agiye usenga Imana ngo uturwe hasi wa mbobo we none ngo ntago cyane. Aha anisane filime to kigabo cyaciye umukobwa arakibona, ipantaro irakurikira. Murayibonye? Kobwa yarabibonye. Cyawe kiriya kigabo kiramufata, zana ibyo zanazana iyo kadi, zana iyo karita iriho amashusho. Ntago watwangiriza ipantaro yacu twari tugiye kuronshinga erega wapi, ntago byakunda ntibivamo. Akuriya ni umwenda gusa mwana, abantu bari uriya ni umwenda gusa. Reba reba, ni umwenda utangiza ibidukikije ecosystem. Kera tuwe ubutabera rata. Hey, tangiye guhamagara ipantaro muvi bahise slacks. Slacks nimba bisobanuye iki simbizi. Cyaramunize, cyaramujwigirije nimba apfuye nimba hwereye sinzi. Kumbi beredo ipantaro zaziye rimwe. Ha, yavuze ati kera ati we ngwino ufata ubutabera, ipantaro zaziye rimwe zigeze nko muri zingahe nka veni, zizira rimwe ziza zerekeza imbere y'ikigabo. Zabonye nta keza k'iki kigabo n'ubundi nta keza kacyo, byose kimwe kamwe mbaya mbaya zavuyeyo. Kigabo biragicanga cya Craig Pako panaro tamaki kiki ipantaro ihondagura umuntu, n'izindi zose zivayo zimwirambika hejuru, zimujya hejuru, zimunywa amaraso to. Hey, zamunyweye amaraso ntako zitagize. Zifiteho na S-mark. To zamunyweye amaraso zimuvanaho n'uruhudo, hasigaye agahanga. Yewe jata we gahanga na jihiki to nuko zamusize zirangije jicaho kama komando. Kama komando. Umukobwa hano arabizi, yiryamishije nawe ziramutse zimubonye icyonzi cyo zamusoroma mu magara. Iyanyuma icara yibona igenda n'agataye kameze nk'akimbwa yurira urugi. Yibonye ipantaro irenga, umukobwa arakanguka.
undi zamuvanyeho uruhu hasigaye utuntu tw'udufupa tw'inguruguru. Hasigaye umuntu umwe. Ishopu yari yuzuye abantu, hasigayemo umuntu umwe. Iyi filime gake gake bucece mu gace, ipantaro bakozemo akazi, iri pose ituje yicecekeye. Ipantaro icaho kobwa yageze gutya, bigeze mu masaha ya mu gitondo, burimo buracya, sasa amazi shyira 2:00. Sotsa ryo yirukanka, ari gusoka ipantaro ikakubona nawe. Sotsa ryo shano cana amatara, bwakeye tayari. Hey! Umva urusaku rw'abantu baje kugura ipantaro sasa tayari. Mbundi filime, ubu filime nibwo itangiye kuryoha. Rebye ipantaro, arayireba, areba ipantaro, arabizi ko ari umuzimu wa kera turimo hano. Arayireba neza yitonze, yayije imbere. Kerati imurya sinzi, ndakwinginze ntubikore. Ntubikore, ntiwica abantu Kerati. Aba bantu nta kintu kibi bagukoreye Kerati we. Ndakwiyamye we yanze kumwica yiza imbere. Kerati ntabwo uri kunyumva ariko. Ibi ntabwo ari byo Kerati we, jya. Ibi ntabwo ari ubutabera uri gushaka. Tayari inzugi zirifungura, lockdown deactivated. Bivuze ngo abantu bari babizi ko ipantaro irajya ku isoko uyu munsi, bari bakoze payers 170. Dore ipantaro ngo zirahita zijya ku murongo neza. Uyaza gufunga hano hatagira uwinjira ngo agure ipantaro Kerati yafunze. To ipantaro zihita zijyana ku murongo neza, zitonze, ariko uriteguye cyangwa hakuno yaje gusunika hano, ntabwo ashaka ko binjira ngo bazigure. Bamusunitse barya kubita umutwe hasi, kubisa umutwe hasi kuri kwikaro, kurameneka. Dore ipantaro do, hey nyagasani, dore ipantaro. Aba bari gusiganwa baza kugura ipantaro, ntibazi ko ipantaro ishaka kubakoramo akazi. Umwana yaravuze ati gute urupfu rwanjye rwagenda gutyo gusa, nkeneye kwihorera nanjye mu buryo bwose. Do amaraso bivuze ngo ipantaro zabakozemo akazi abaje bizanye. Kakana k'imyaka 13 nakodo ka Kerati. Nyabarongo iri kwicizani yarangiza ikazi kanakora isuku. Sasa mbwira ukuntu wajya gusobanura muri leta ngo ipantaro niyo yisha abantu. Umukobwa yararebye n'akadara cyayifite mu ntoki. Iri bimenyetso byibura byagaragaza ko ipantaro atari ipantaro nziza. Baba ari n'abayirimbura bakayirimbura byibura. Barakwereka byageze kuri wa mbere w'ubusazi, amaraso yamenetse ni menshi. Ipantaro ntabwo itagize do, none irabica itiza no kuhatorosha neza yitonze bikanarangira. Abantu mugenda mubukira ibyo mutazi, mutegereze mu minsi iri imbere nzababwira iduka ricuruza ibyangwe abariho muzajya muhahira. Ahandi hose naho nzi filime yacu nuko igenze, bahitaga nguki, bahitaga Slacks. Duhure mu kanya muzikurikira, banyitaga Heza, banyita Simba. Ciao bye bye. None reka mbereke filime tuzareba kuwa kabiri, sibyo? Hitana nayibahereza mbatamosho n'ubundi byose ni kimwe. Namaze kumenya ko nta nzu nzatunga i Kigali. Iwacu ni mu ijuru, niho gakondo, ni kuri gakondo ni mu ijuru. Ngo biranoroshye ngo tuzahasanga abagore b'amasugi b'amaso manini. Kandi mujye munashimira Kaboyi, niho baba batayemo movie kugira ngo mwirire show ya kanone mbasigiremo filime tuzareba ko nakoreka nyibereke. Abantu bazaza kuwa kabiri rero Kicukiro muri Antonove hariya live abari show, ntahari Savimba bahari adahari, abandi baba bahari. Dore filime yo kuwa kabiri tuzareba ngiyo. सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिसके अंदर मौत का डर ही ना हो. Sibyo kuwa kabiri hari na filime
filime nshaka kubereka y'inyarwanda. दुश्मन वो होता है uzi umwanzi mubi ngo ninde? wa wundi udatinya gupfa. ऐसा दुश्मन umwanzi uba utagira izina, umwanzi utagira isura, utagira n'ibimuranga. ikintu cyonyine agamije ari faya do ari ukwihorera karabaye. iyi filime kuwa kabiri Kicukiro muri Antonove urinde banyita Dum mama we do Mr. Kagame kuwa kabiri azaba ari nsobanuriye filime MC Galaxy, MC Naisi, dangerous weapon ever to be made. DJ Omari, DJ Kerry, turya show. isi igiye kubona intambara itigeze ibona faya isasu kirimbuzi. nimba ari icyo mugikore nonaha, mugikore nonaha. Buja Entertainment iyo ugiye gufata umusazi turakenera abandi basazi babiri bamurenze. dufite mutima wa gisirikare do बच के रहना हमसे mutwirinde go Akshay Kumari umwaktere wa mbere uhenze ku isi kumukinisha muri filime yawe. badero ko buriya n'utwara Tiger Shroff. एक्सपीरियंस और मैच्योर्ड कौन है barwana ujye ukoresha experience n'ubukuru. muze urashaje. ndashaje ariko mfite imbaraga ndanarenze. nanjye ndi fast and furious, nanjye ndabangutse kandi ndihuze. ni iki kindi uzi? Akshay Kumari na Tiger Shroff filime kuwa kabiri. होंगी कैप्टन मीशा और पैम आईटी स्पेशलिस्ट और हमारी iyi misiyo ugiye kujya udajyana na Captain Misha umu IT wa Danje ni na maneko wacu. पैकेज को ट्रैक कर लिया है. twamaze gukurikirana igipfunyika twabonye ko kiri muri Vault iri mu Bwongereza. Ubwongereza babwinjira batyo. kuki mutajya mugendera ku mategeko? jya ubwibone bwanjye burenze impano yanjye. Tiger Shroff noneho impano yuriya rero yo irenze ubwibone bwe. dore abana cyawe bahise ngo iki bademiya cotemiya. ubundi iyi filime isohoka rimwe mu myaka amagana. parika hakuno baramufata. ubuhinde bwose bugiye kwirengera ingaruka kubera ibyo bankoreye nyagasani. kuwa kabiri Kicukiro muri Antonove murakeka muri intwari za nyazo. mugerageze mu mpagarike. iki kibuga gishobora kuba ari icyawe ariko natwe turi abakinnyi basaziye mu mukino. turi abakinnyi basaziye mu mukino. kuwa kabiri turya show Kicukiro muri Antonove. MC Galaxy, MC Naisi, DJ Omari, DJ Kerry, Mr. Kagame akuno. King Panda tuzaba turya ifoto kuri Red Carpet. ubuhinde burakarama. umusirikare warakaye aba ameze nk'intare yarakaye. hakuno araka ni kuwa kangahe? kuwa kabiri. ko agenda ahinduka mubi bikabarenze nyine. umusirikare warakaye hakuno Tiger Shroff, Hrithik Roshan, sorry Tiger Shroff, Akshay Kumari, Bademian Chotemian. turi inshuti zacu. umwe muri twe yatanga ubuzima ku bwundi ariko kandi nanone umwe muri twe yakwambura undi ubuzima ubaye uzanye ubugoryi. Tiger Shroff na Akshay Kumari basubiranyemo. mwicare mugwe neza mwe kuwa kabiri duhure. nje nzajya mbatamo show non stop.